Doktore Diligenski, različito ljudi manifestuju paniku. Znate, kako je prepoznati i šta uraditi kada to primetite kod bližnjeg svoga, na primjer, kod prijatelja u ovoj situaciji? Razumete? Šta raditi? Da. Najpametnije je pokušati da s njim porazgovarate da li se on tako i osjeća i zašto se osjeća i koji je uzrok tome. Ako to prepoznate, onda pokušate da elaborirate o čemu se tu radi. Ima dosta tehnika koje mogu odmah da pomognu. To je prvo tehnika sa disanjem. Znači, udahnete duboko i zadržite dah i gledajte kao deca što pokušavaju da što dugo mogu da ne dišu, pa polako, znate, pa onda posle 20 sekundi, 30 opet udahnete. Jako vam se bistri u glavi i bolje se osjećate. To je direktno fiziološki, delujete na patofiziološki mehanizam kako nastaje panika. Jer u tim trenucima kad vi ste u panici, vi dišete plitko i ubrzano. Znači ovako otprilike to izgleda. Kako? Ja malo karikiram. Ali to je dovoljno, na primjer, neko koji ima sklonost ka panici da tako diše 2 minuta, on će već ući u osjećanje kao da mu se ceo svet okreće. Jeste imali puno panike ovih dana? Imali smo mnogo panike. Baš zbog ovoga, zato što ljudi ne znaju... Jeste ih umirili? Jeste. Može da se umiri.